te whaatalo whatu fo i le tātou au fia mai se paanga masani o tātou polkalame o le sona wha moe moe. Ia, o le tātou le sona se fulu ma le tasi le neilo na wha awawina o le wha solo ino o tātou polkalame pero masani ai. I le suafa manu malo e so ke riso o te wha pe atu tālo whalawa matalia ina mai oe tātou polkalame le nei. Ia, me se fo nei wha soa tāua. Ia, wha tasi mau auna le tua o mātou iei. Nei, wha talo whatu, Chris? Alo. Ia, a talo whatu fo e so ngamtang ia. Haftai mo le lo taimi. Ia, tātou wha soa il fina ngalo le tua. O non, utu tātou taimi. O le tātou sopoloa tātou wha soa. Haftai ta mai le neia manoa. La mātou su e lau fionga. Ma mātou whaitau ma. Mātou tanta noa ai. I e soa ni mai ta maa wha manu mole sa wala wha. Toa e peo na e whaatasi fo ima e whaali a tāni elu le tā ua o fionga malo fina ngalo. Ina ia manino ai le atua, ia i mātou o malawa whaatasi ma pāanga ma ila tō o lau whanau o lo mai mō ma whaafonga mai. I le tā ua o le mea e au na mātou whaia, i le taimi o mātou iai, awa ua lata lava lo tō e fio mai. A manuia mai le atua, i manatu ma whaufonga uma, ia i o atua i lo lava vi inga ono i su. Amen. O le sona sumatasi neo whaautuina o le mai le taua ia, i le manu malo o i le whaapetania from battle to victory. Ia, o te lo le a lava i tātou te whaasosoa ia autu lava nei. O le fesifia inga o vaenga ese i le tusi o tāni elu. Le ala tātou tala noe le aso nei ma le tātou le sona nei le sefulmatasi. I le autu lea mai le taua ia i le manu malo ia lo songa krisum tangi au te lo se vanga ta ua le tatou so ia tu so tani le la tatou so ina tau pos fulu ia e folinga mai o le ua tatou vai tu se va inga ese fo na va inga winga ese a le tau tu ai ia e le tatou amata lo le sona ia o te lo o le sa tatou nom tau poe e iwa taruai, sa te talo fu tani e nu whaatonga. Ia, ai na tali e le tuam wha mawhana whana, le fu tato o me tau pos furu. Talo fu mana pongi ia le ona le tua. Ia, ona tali e toi fu le tuam wha mawhana whana i le ona le tua. Se i e sau no mai, Chris, se vaa fu i olo tato wha i toi vaenga le tato sopoloa toi pia. Ia wa tawen, talo perfect. Awai, pe ona, mata tato tala o taua. Mai taua e se yo o le man malo ia o le to e fa wa i el tato susuenga le ia susuenga autu mam ta autu o le fionga le to e man fu fuanga le to mo fa tanga manino mai i va nga i to lu e a fo i le vai mai lava ia ta susuenga le o va nga le to ia o le va nga o fa nga malo lo lang ia ma le va nga o le to wa o vai nga i to lu le ai ta tiro e ta tu ai pe ai i fa solonga mai lava e so tau nei le e tau fa matala mai lava i tono o fo fa linga ma valoanga i wa mata ma fa longo i ta nielu tau ma sani o tau ele i ma vai mai ana mata mai ala mtanga ile ino o pa ulta io ia po talato fo tem tu diz aí eles felo mai lang temina no fo vale ele fo vale nai malo le tu ele langele ele fo ele ange busidi leo o lu felo leo o tato ta o ta rako o te apollo sa tani lava le tu sai mal tato su ele fio ngale tu vai ele te tato lo nei bena tato lo lai fa ta le tato vai le ai ya vai ngane tolu le ai o lo fa wa pe a o fa telina la I mo tanto ona o fa dinga ia pe on ta o mai la la tango tanto so mo tu si no tanto wa o le tu si fa singo I te o le uma o ma ango le uma patino a o le uma le la elena ta o va nga le sol o va nga ia e fa solo mai a il tanelo lua se tau tanelo fitu vanu le sa le fa a matam fa ngata il fa solo o fa nga malo le fionga le tu ia matato mata ile tam fa ti apollo e seule le fina ngaro fa ali o le tu ia e seule ngata ile il tau fio fu nga le tu ai sa wai nai matangata o le tu
so vai ngai tonu le e ho e tatte vai e nai ful sa e tonu i vale o tau ia le fe mal tatu tala le male maule tom faia ia tatu so ngol vaso ne o mai le fo e patino e le tau lungo tatu tau pule se fulu ina ia tatu mo fa ma sianga amen pe o Daniel ina ia mo e tatu fa ma sianga ona ole mafuanga leina na tau na mo e tatu fa ma sianga langa mo tino le manu malo e mo tino le manu malo pe ona mo tino le il fatto nuino le fionga le tue le fai se tasi por ti apolo na seu fina ngalo le tue mo tino fo ila e manu malo le tue le i tau ia manu malo tue i mon tangata ia lo au mau lo lang le tato amen ia e te tala tu silam tau po sfuru pe fon talam tau po i fai mai o lai fai le te talo sanga ma le an pongi le una le tu ola sa o nga tau mai le vai nga la foi ma fu nga na le una te talo i le una le tu amen ka tai o te wa tau o te le vai nga le i le vai nga muli la le foi mo foi mai e moni le upu ai te tau ia ole nta tu tan no le verso nen te tu nen tau po iba o le portion o le tali o le fesili le tau po valu foi po su tolu ma su ma fa o lea lai faa wau e fōlinga mai, a ka kikilo ngi le il faa linga lea. Ngal paua leo le sine ka kukipa ai il faa linga le faa alu ya tanielu. Le fai upule lima ma fai upe ono. Ngal paua lea o fōlinga ma aia ia, o le li faa ola. Ele ngaka o fōlinga pa aia, i mai ai longa lau wao, si o nga la ei, ia i onga a ao, vai ma lima, ia e au fia i malonga si ufonga. Ole tau ala ia jau lenga ole aile i ele i uma makaulia ole fesili e whakakau i mea kukupi kongol pirioka lea ole lua afe mal kol selau afi makai au ole portion mua la ole kali lenga kali inga mai o ile whalinga a tanielu e iwa fai upelusu mal wha ia se ole fai upelusu mal fitu ai ole vaenga muni ia ole pakakususu le leia ile mtaupule sifuru o lo kali ngai le vaenga muli lava ole pirioka lea lua fe mal kol selau ile vaenga mo ale tatu tano ina vasun tatu nei le amanka mai fa mai e akofainga pe vai se mai i le fiku sulu vai asa ia po le fase lau i va sul ko sanga amaka mai la i le keimi le ole pirioka lea ole fali ma fitu ti la mo se ia ole ti ai e fo i tosu mal fa o le sin la ngāring ka ko vai ai, o lo ka o wha ai ma ka o fi ai, le ngā lue ngā Yesu, a o i ko kongole, o le loko a, le aka o le laulangi. Sifi mai loi i, le wakari ngai, le vaenga muli o le fesili, ile vaenga lea, i fōlinga i o Yesu, i o ngā la ei maunga fōlinga, au fi ai malonga leo, le mention mai i le whaalinga lea sifuru male, male kas amin fai mo fa linga mtau mo fa upo e se furus fululua se suma lima o va ai nga ia le va ai kan yelu i fa me fa mtalanga a Yohane nga o ile nga ile so le li ai o fa alongo le leo au fa sanga ku au lo aku o Yesu o life sa va ya i ko kongo ku ngala mepa ai va ai ku Yohane ku se le le ia fa mkalanga Yohane fa ile sin le nga nga va ia i fō linga wa aia o la ei au fie i marisi fonga o Yesu le mention mai i le whaalinga lea. O le popo lenga la o kangielu. Lea ngai le mangingo le kangielu po le akongu lava le winga a koa lava o le fesiri lea nga fesiri ngia le mta upo e vanu pa upo suman toru. Ai o lenga a mai le nga o se portion i maka upo iwa. Ai lea u koe wha awau mai maka upo e sfuru. Langa kakalo malanga angapongi e fia mala maki le me le la o mai tali o i o lo fai lo mai ai ki kilo ngel man ta upule e foi e mo fai upo ta upule mo fai upo se fulu se ia o fai upo se fulu mali le fa linga le o i ka ko ki lo ai le siwa inga e fa ka kau le ngalwenga Yesu o lo faia fa mai la ia le o fa mtalanga le mai o ke fali wa ko ulo aku o lai ko kongo le o le fe sa valia i kongo le o le foi o le ku ngala mepa
Ia o le fesili o la me ka o me ka ko o fea o ye le vai ngale o le ku ngala me pa i ko kongu o le aka o le fale ka fai. E ka o mai ka ko o lo o wa ia Yesu o le vai ngale o lo wa ia Yesu la ngaluenga fa fa kua i ko kongu le me pa ia. A e ka ngai le ka upu e fiku o le kusi le o ka ngelu me ka upu e fiku o ko va ai fo le fa alinga le kas le fa upu i va se fa nga fa le fo suma lua. Koe va ai fo i ringa va ai alea. Ai o sui la ngaluenga. Ile fa upo esfuru male tolu fa mai fa mtalanga lea. Fa mai na o loa ile fa alinga ile po fa uta foi. Wa fio mai iao o le langi. Le e pe o le atali o le tangata. Wa o fo ia i le ua mai ana mua o naso. Wa la to mo moli ia tia i ona luma. O i le fa vai mai tatu tatu nunga fa kau le sifi mai o Yesu mai la ngaluenga fa faukua ile mepa ia. Anga ile mesi siling pa ia. Ile pilio ka akoa la le ko koe o le lua afe mal kolu se lau. Mai le ti ai kolu fa. Se eo o le ti ai kasi valu fa fa. Kusanga male afe lua se lau. Afe valu se lau se furu kausanga. O ila le ile sinea. O le kari akoa nga. Le kako ke ye pilio kol kau fa umainga. O le amakanga o le aso le kongiola ile kasi valu fa fa. Le eo aku kai me le unga. Le iwa inga ia. Ai ki kilo lo la ile introduce mai ile fai upu le momua. Ai ka nga ile fai upu le mta upu sfulu kasi se ia o le fai mka upu sfulu ma le lo kuso kangelu. Nga o kala e faka kau i kaua. Me ia le akupu. Ia il piloka atoa alea. Le ai fo na safa ile au na le tua. Ilonga fia malama lama. Ia po le asao ia mea o le atutupu. Ia il kemi akoa alea o le afoi. O le pilioka le kokoe o le lua afe ma le kolu se lau. E o sa u kokoe o le mafuanga na o lantitalo, ma na ana pongi. Le na o mai le tua le tari ia te ia. Ia, le lei whaftai. O le la tatou anga e atu i le tari mai le tua le tano. O te loise te talo ma se vaenga ta ua le soi whanga o tani pena e tau whala mtanga, Chris. O le sa ili le tua i taimi whainga tau le tangata. Ma taimi e maisa pa fa pe o le ua potu ina atu le tua se tiute ta ua i o tau au. Tau aveina e maisa ala le vaenga le o le whaali atu le tua. Ia si e sau no le alfa maru singa le tua na whaia ia tani elu le. Ili ngā watani mai le tua i le talo tani elu. Ia o le ta ua le wha maru singa le mo tani elu pe o ne ele whaalinga le ta ua i le amatanga le e fo e tau whamatala mai e tangi a mo tātou fo le o whaalinga o Yesu i lona i ona fōlinga fo i le langi ma lona tūlanga wha o staulanga wha o staulanga mo nu o le atua ma o le fo e o le wha marusianga mai le o le fo o perfecta le e a fo e iai le ngā luenga fo i le tā ua le wha mai le atua o te le whai ase me se i wanga mo o whaali atu ia perfecta so nu la le tua le sa fa ta fe mai la fa ta fe mai lungo valuanga la fo na mo le su ngam ta po i va fo la Danielu le fa ma Danielu ia su mo ma mangi fix fu ka usanga le ka me bia ia mai lo le Danielu la o le a ele ta fianga ia mai lo Danielu le la Yesu inga la o mai nu uma ia male fanga solongo le fufuanga le tu le fa ali mai i fa linga ia o le fa ali mai le tu nei mea ala e tupu te mile tupu ai mai ane pukanesa e tau mai i te mile o tato e nei so e fo e ta ua ia Danielu le mamla maanga o afo o valo anga nei ina ia mafai e ona ye le te inga manino le tu nu ia o mera vale ta ua i au ngā tupulanga umala vol nu o le tua e ta ua i tangato le tua la to i loa le leima manino le leipo o fea le teimi la te iai a fea le teimi whaasino i ai le au ngā tupulanga la ea a wae e au ngā tupulanga le whaasolonga o le fuafuanga o le whaoltanga ue loa umala e le whanau o le tua tulanga pe feo atam nei loa nei ua nei loa atamu ele fatau no ina le valoanga o le afo o tu momoina o lulo ngata el fana o le finese ba nga o leva na vai ia na otia le mal fa mo ale tasi fi vai nga il faola ia fa solo male o mala e te motanie o le mea tasi le
le whaangasolongo nu o le atua. So, il pōlenga la le ia tānielu I le wawai atu le, il tebe o la whaatau nu le, ia le fo il fitus fultau sanga. Ia a lai whafa mai lunga lesi whaalinga fitus ful fo I onga vai a sala e whamatala mai tonu le whaasingo anga I le a fo il sau il whau ungo le mesia. Ia mal whaasato ino Yesu mal. A wā il whaatuanga nao me ia so o me o le ia fo popole ai le loto le ia ma concern ai ma fia I loa il perfetta fia manino. Ona langa o lesi le na no te inga o le whanau o le tua. Manao ina ia manino le leile le afionga le tua ma te inga le tua mono nu. E leisi te mie e tau mawhai eise perfetta po se au ona le tua e tau wha matala le le fina ngalo le tua e sona lava poto. Le rai reina yeile le tūlanga lea le anga pongi ma le. Ma taro Tanielu no le fie loe Tanielu nei me ia e o mal te min whaali mai ei. Ia le tau te whaitau atu I. O na o le pupua ngā tia o Tanielu. Ma I le tino ma matua le eiso na marosi e tutoe no whaali mai le tua me ia te ia ma. Ma le vai atu ngai luma ma le anga ia tu luma ma. Wha matamata e le tua. Tu so le wha matamata e le tua ia Tanielu. I le ngā solonga o ngā ioi ngā whai ngā mālo le lau langi se I taua le teime o le uma. Le loa tua e Tanielu me uma ia pefo na vai ia Ioane. So, e tau o tere le afo i le whaalinga mai o le whaali mai o waifo i o Keriso. I ona whoolinga ia I whaalinga ia mo Tanielu. Ia. Ona langa o lea e afo e vaianga I luma Tanielu le. I le afo i le polo inga e toi atia ea I pā Jerusalema ma le ai. Tu sau le tilo anga I le toi ati na e ino o le malu o le atua ma sau ninga o le malu o le atua mera ia. A le fo e tilo atu Tanielu ili. I le si vaenga o le malu anga le luafe ma le tosa o fiafi mataya. O la fo e le teimi e tipi e se aipe motu si ai sau ninga ia ma le malu. So tele mea lai e afo e vai ele ia le afo il perfect ia mamana o mea il perfect le ia le afo il fa marosi mai le alaina mai le fa marosi anga le aleta ti rotula il vaenga le ale langi le e fai mol fa o tango tanga e fai asi si ongo le o le mata upule il malo le tu le langi ma le ao le o le afo o le o awa le langi o le e awa ile taua le so taua ia le pe on ta ua I tasi fo I mau le afo tau wha vai mail wha to muango natu le sona le aso nei e feso fo le e ono e fa mai tatu te le o tau man tangata ma tangata o li o polu tatu tau ma li sili ma pule ma li I me o lo langi me pong sam me po yuri o li o la langi me umaso o le tate matamata I le mana o mia te le Tanielu le wha marusi anga o no vai nga whaatino me hoi tate vai whamena whiunga le tua e lua sumantasi aso no ngai tolu vai aso tolu lewe aso an pongi ma talo ia Tanielu ai foi pasuma le lua lai mata ina I la wa ai mala u fo I wa ai to el tato le son fa me foi pasuma lua le ta pla le sfut on fa pe mai le o ia tani e lui au le fefe au a taru le lua I aso na e sa uni ai lo loto e mafau fau e sen ma ngai le upunga tato uma o te loil vala au le tu ai mo tato uma ai fa mai taru mai le aso na sa uni ai lo loto e mafau fau ma whaatinga ina o no wingo le no te na fili ia Tanielu ana pongi ma ta o taru mele aso na amatelo na pongi ai se swa talanga I lumo le o lo tua fa mai fam talanga le sa fa fofonga ina up e se le manga wa o sau fo ona o au up o mela le ke ia sau ia tau te le vai ele o ngole le silfanga le langi le non tangata ia tangata o le atua ia o lo o le langi ma tu ia le atua le ngalu nga fai o le tau aveina ma le tau singa o le upomoni tau te le si vai nga tau na tau na le pongi le
o to inga na pongi le ta tal no ai Mm. ran pongi le fa mtale io ana pongi fo le fa mai ia tani lu te mi uma io le o to tango i se me ai Mm. ma mafa po me ai ano Me ai anu ma ya sa le. a la e lona tau sami I fala au. i mea Mama. ai mama fetoi ma te mi o lona o lana ana pongi ne vang ta wona o si vanga So fa ftai le tu la le tali me le tu i le talo le tani ina o eventually ya wa umale le ana pongi fa ali mai no le tu. Amen. Aftai. Okay, lo le o yese se fam talanga i o ma oti mai ai le afoi. Se tali a wili ili vale le. Ai Paule me ngai ta le fam talanga nai a mai. Pa sukol. Fa yo sukol. Ole fa yo sukol ngai a mai i ya o ngai ka mai inga fa mai nga kai mua e se ka we ke al merenga ka elaborate mai lupe ka wa ia ole o se mua ia mai ka wa inga mai kusi ako ka ngir mo longo langa ngai ia kai mi opilio ko long so ifuanga ngai fa ia mer ka ai pi so i o si kai mi e fa ko akal mul mai ai ole kai mi le ole so mua ole so mua ai e fa ai o fa fonga le tu ai ka we ke al menge so okay lo se le songa mo kanko ile kula mai le ma fai o kanko maua se so ka inga mave fa pe male kua pe afa pe ele ma sangi oi that's a good point ele ma i dedicate lo langa e ku nga kule kua pe la kiki pe fa mo fie pe kele pe fanka e ka kawanga ka ko acknowledge le kua i me unga ya e o lai le me ia e pe ele kau i mga kokanga ai kaua ele concern ale kasi inga ia koe fausia pa Jerusalem so ele winga lo loko o le songa le o le mefa inga le ika ya ki Apollo Yes. ia e kiki ele Roman ta koe fiku fai koe fiku o le sila o ngal kula fongo pui me ka ko mai ku ngau pui me ka ko mai yang sala o awala ia pui me ka ko o le pale o le akale o le pale o Jerusalem pui e kanga ka o le kua mai le afia ku ilanga sala so ole aim a ko ala sakangi le ka wakangi me foi pule sumal ko lu mai a ole ri ole malo persia na ia te ia ja u ipoa e luas fulman kasi ku sanga male ko vai aso ole ke mo inga ke ia langa kali male ko la makanga a ole poloka ku ia pe fodinga mai inge ke o mangaku ia ikangi wale fa fonga le ku a manga ia ko le sile fa makalanga ko fa malo sile o ngale ku le ai nga manga ia le ku lawa lau kan from the very beginning o lawa ola makanga ola waso ia a ole wa to fa fonga le ku ma wa au mai ia ke oe ia sen mai ia o ke fa ma fanga e la isi me bi ko sirin ka wale i e fai lo ya ke o me o le a kupu no ngu le tua ele ia ili mai lai i po a me e o le aku kupu no ngu o le kua ai e maka pu an ko ale o lai concern fa kaula le o e pa inga ko o le pa i mo mua nga fa ku wa yo nga mai i lunga o le pa i lunga lua nga mafai ko akaukala o le pa i lunga ko fa ko ako ko i lo manos so ele kulanga ole soifuanga fa pa ia inga o kanga so e maka fa penga maka ise ia o i kulanga e makwa ako ai ia lo ka ko mo inga ako ole ka inga le ko ia yo ka ko langa claro magel nga ole tali le tatano ia vai o tu sol tali mua le tua na vai na mo ele afo ele afo puna le lima io e non ta uala le tali le no langa o tali o fa linga ole o folinga o ke viso lon tu langa fa ta langa sili so tu so le o ave o vatuata ni lu i le mere etanero ave i oile ele afo ele fata un ngole o tanelo fitulen fo mai o vai fo saula tali o tangata ia ma tu o te ele malo ma le ave inata ni lu ho le
ona o le mamao o le mele mana o le tua ave iai le ale tali mai ai ia fe pe su tolu ma su mal fa e fa tawa nga i me o le a o mai ma me o le a o mai i tausanga amudi ma mal fa tau ina so tali na le e tau fai le tua mai langa o tali le o fisidi fo la le umi la le umi fa ta fu nai le malu ma ma fa le ngai nai ma la futu i nai ia fo ia sauninga o asa fai so on fa mai nai le o man so le sile ma tali ale la tali mai fa ali mai lo le o fo linga fa o si tau lango Yesu i le langi tu so le o ave le langi wo umal maliu mal to tu ala o le langi ona lango tau lunga na ole amen wa o ngai ele tom fai ia ke viso ma au angelu e kapilero e tau fa mtala perfect amen foi puna lus fuma tasi na ua te tala mai ele tua le veli e fa mata ila tani le mele tupu tua to le mele wa le sa te talo ia alae o la sa te talo tani le il tom fai foi le wa concern ale puna sa no fum tangi amala sunga kris o ta o fil fa se ino mal o le por kala mena le tu ia faul mal al mele ku o angel o samaria fa meli poki se so le la ua lo tu ta finga fo la le ale la eta o le te talo tani elu mole ina ia tala no atu le tu ma fa o le tupu le ku le ina ia sui ma fa ai le la si fa mata le ani ni ba inga ta ua me le sa fa ai le tu ta ni lu ile me sa tu le ta ua te le ngol me na o le tu ia mauti no ta ni ile se me feng se ua na fio a tono la po le ia la foi le perfecta ile i va onga ia le fa longo to e mata la avela mai o a le mana o ia Yesu ia mauti no e a foi perfect fiu te apolo nga ke de fai ngota fiel fu nga le tu e tau nua ai on sai amen fa marosi o fa vai le o fa longo talina le nga tani nga o fa longo ia upu le fa lua fa mai ka nge o fa longo la na fionga o fa longo la na fionga la na ngonga o le taua wa o ile tau fa ile moni mal fa mau ne taua le pena sa no ne ta olam tang le na tuli e se mai ilu sfero mai le lang so le taua le vale le leima le anga o le no o wa e fo ila mo fa tau toi e ma losi tele le tu au le ale al te apolo ma losi tele wa le fa mai na tauma na fi nau ia kapilelu mo le ma tupu le o Persia ana to sau ame ka eli no fa yesi ma lo si tele le la se fa mtalanga ne va nga lo sum tangia wa pe moni so do nga le o la se me ta u mo ta to u mala va wa o le fi no nga le ta u la va te mini sa amen okay lo sa o le ka le mai le fa ke le inga o le winga le mka le fe mo mo ke le ka wa ai pe o le fa upule longa lua a fa upule e su kolu o lo akangia mai le ansi battle le o le lo ta to lo ka o ka ke ai kangi ko pe o le le o kapilelu o pe o le sida ka e so aku ya mikai which is o Yesu nga ai e fa foringa mai e ka mai ka ko e makua ke le vai le panga ka ko saka ke le panga e o voila ile angelu le o se ka sio angelu i longa ma le ai makuale panga msaka pa wal ka ngaka panga msaka ka mikaeli o Yesu e ma lo se ko fo Yesu ya ringa la kala e yaile e yaile le mano si anga le e mafainga overcome ai o kako o ila kako o angelu ele pa u kako ka pa u how can we try to face our problem la ngoma le marka ka inga le manga le so ai si me kako ke makua manga o mia o Yesu ke no pia le akare pa ka mai le so ngale pa ka mai lo lango kangelu pe la kiki pe tele pe fa ngo fie pe fa nka e pia e makanga ia ile ku e ola makanga se kulo le nganga e makanga so lo winga nga
ele pe mai Yesu ale pe o ko mai kiki le ele se ko ai ya le nga kai ma lo ngolo ko ai ho la fa lango ne tu le winga nga o ka mai kiki always fa lango ilanga ai o langa moe, o langa lava, o langa ingu, o le aingo ia me e whiarua ia it always depends. So the same thing same thing e pia nga ko e le paanga ka ko masaka. E makua manga o mia Yesu i o ka ko langa. E o se vai nga piko sidi lea o kaua. O le si nga vai nga o ki loe, ma le si mea ia ka ko ilo le ia. O le ka ko kaua. E le pa le kiko. Te kalinga Yesu mai e le kaua o ko mai. O ke le kau makangaka. Awali isili. O kangaka o ke mong. Ea, o longa winga e sesi pa upunga ia a whai e whaaleanganga le kaua. Ia kako ke mga o mia po i le manga whaaleanganga. Amen. Which we don't have. E se manga i o le tusi le wa siasa tatu wa ai sesi mea lava tusi pa ia to inga inga lea. Ta wa alau e le tua sesi e wa ai le tauala e whai kua ko le dimension wa ka ko le faltino le dimension le fale nga po kwa le lo ka ko le ke le nga luenga la I mean ka fa lo mo kala foi a ngelu la fight mo oi ke ro kai ke ro ka ko pe palamo o la e ka waso ele lo ku la ngelu la mai luma ka fiera si la fa mai la si se le foi mo wa o le ku mai la ngelu yo amen. So ta uot na ole tatu fa sole nei so ole ase moti nonga mai wale la fa ai nei ele atua i mata tane mo o tosol pupuni ne fa le tino e mai i tua to fa le nganga ile po le sili le la ase moti nonga mai mo tatu to fa u tatu le sona ile moti nonga ngol malo ole met pisinan ta wo nei tala atoa o le tāua o le manamalo ua o le mea sili ona esel taimi lo tanielu ma le taimi o tatou e leʻi maliu iesu le taimi le o tanielu a o tatou lea ua ola le taimi ua tea le maliu ua tea le tuatū a ua tea ma le afia o iesu le lagi ua tatou mo le mauina mamaega ia o faataunuina o le afioga a le atua o te manumalo lea la ua afia o iesu le lagi a le o manumalo mena lena le ta o tele le amatanga o tali ya tani tali mai a mata lota ni elu le tali o tangata o tangata o fuli e lino fusi lo na sulunga titi le fusi oro ia mo na folinga e pe o le wila ma apa me mea pe mumu no fonga o folinga na o manumalo o le keriso manumalo o le folinga na o le atua i le tino tangata o le to me fai le oti na papai ai leo so i fu le langi le to oti leo matu mataita de lui leo ko fa makai ka ko ya Ioane i le moto o patam le to fa matu leo to fa matu mataita to le asol pentecoso no ni lingi mai le ngang pa ia o tato mautino o manu malo ke amen o le manu malo na fa o lai tato amen ya e jo so no fai tanya tai mo le no ole ke lo le ka ko anga le ole ka u le sfu e pe ya el pa wale fa linga mai ngole ole fo linga vai ole ka le o fo linga o Yesu i lo ku langa pa o ska langa le ye ke mingi which is a continuation nga ole fa linga le ile ka u po iva ole fa u po su fa ole su fiku langa luenga nga sawi maliu al ke mila le wo si fi nga luenga pa o ska ulanga le nga amaka mai o ke le lo wanga fio ile langiti a kolfa ai o pe o la amaka ngal po kala mele amaka mai ti amin kolkas ai amaka ngal va inga le amaka mai le fo ile ti a kolfa la ngole umanga nga ole o le fiku sulva sare nga kofa o longo winga pe o inga le nga amaka mai le o langa ampo sefuanga au nga fauska ulanga a Yesu ile lang ile pilioka fo ile nga pe ka ko mai ka winga mai kala kuspaia ole amakanga fo inga ole kele fo inga fa fe ngai male kale sia ale ku ole kauanga amaka mai nga se ia o mai lava inga makua actually ya kalepe la lupa nga pui ai which is kula fo ole ku
ile ti ai kolu lukas fa solo mai lenga ma lepe mai upu mongi ese ile keimi ole dark ages se ia o am ko fo kai mai ngisi o ila ko le kasi lima kasi fiku fa solo mai le se o kasi val fa wa ko lasi upu mongi nga ko o sa pa mai upu mongi uma lenga ma ko fo kai si mai ngame o mai kawe ke alfa mkalanga fa police los fu ole aka akoa nga ole nga luenga akoa nga Yesu lenga fa pilio ka akoa nga se ka wo ke minge mai fa mchalanga le ole fa pe mai lea o ia wa lo ele me wa hausa wai ia te oi mai ole nei ole a u te foi e tau male li oi Persia fa uta foi a walu atu ona sawai lea ole ka se di o longa winga ele ku faua amengi e pongi sa i pe aku le sa ma va refuse continue a le refuse ku le sa ole issue le fa ka ko foka ingo o pa nga ko ku wa le ko la bango ko ya lo ilanga u onga inga i ko fa mau kingo leang ka mu ile e sera langa momua fa mai o ile nga initiating ko fo ye ya o ku resa ole result nga ole foi ole ko foi le ole angelu inga ia kapilelu inga ia koe whaia nga luenga le mafo ku lesa so e whape nga umalava ia kulanga umalava o kala pasur piko o whanga o le kua langa i kasi le agenda le kua le inge le ka ua mai ile i se ia le 5 suma le wala whai suma le lua ma se o suma le kolu wa mai kukupu mai ngisi o kou i lea ma kupulanga marenga kula e la ko kia kia e me ua solo ia whakafunga inga mai ang mua o le mele e ngoi o kou o ea e kia i solo ia le lau ka ko lo ke le yo ka upu le fionga le kua ua solo ia ilalo ma fa le nga ia e fa upu la su kolu o le ka upu la le ua fa le nga inga fa mai a fai e te liu e se lo vaida ke sa pa ke le suia which is le nga le ko mu ke nge fa le nga inga ia ele nga ka e klopo ile la langi a ko i kanga ka ko kas ia e il fa mpunga nga sa mai nga ke le kaltina tolo fa upesuma le van fa pelo fa tawina wa mai awa pe a fai o te toia tiae i mea na o le petia o te fa alitinoina a u e au o le solitu la fono la vao o longo winga se si fa upunga o le mea lea ma le eima anko le agenda lea le kua mo kanko le nga kai kako koia kinga inga ia mea ua soloia o maka upu a fionga le kua e o lawe ukako o langa o a me unke fisiri a oi si fo ia o angi mea o a onga markari kongunga ia e mai se fo i o le fingalo le kua o lo soria pea so e mga o mea e kakaunga o koia kia ea e ala i lalo kai ka inga ale manga o le nganga le kua pat mau ki ngol mengi a o e whaia ngā luenga lea le ngaka upu mongi o le fionga le kua e koia kia e ma mea wha le kongo lo o langa i koia kia e wha ala lawe asa kang wha ala lawe asa kang e a bitai wha kai le kua ma mai whai upu le lusu malkasi le ka ngenu ngai sifuru ma mai ai bitai o te wha ari atu i a te oe le mea o tūsia i le tūsia wha maoni e mongi ar kau lea e le se mea pipelo ma mai lo le vanga muli muli ua le ai fo i se tasi e sosoni mai i a tau i nā mea ua na o Mikaele lo o te wali o le mauti noanga la i le kali o le kaua whaaleanganga o lo kako whapsanga i le aso ma le aso ua nga o Mikaele ua nga o Yesu lava pe a whai kako ke whamolalo ia maku i ngāku i kako i ake ia ngaki kaika ia ma kausi ake kako ia o sa ule koe whapopo alo whaatai ia le ua o matato le sona non tau unga kise sau si vaanga te fi whapopo vaanga lea awe kako e sil banga yo le songa o le vanga tau ala vale o te fi fa manatu tato a fi o le o tu langa fo le man mano Yesu Kristo ne tato va italo taua e maua e al mele tupu tu ato o le vainga le tau tu vai e tu ato lo tauina taua ila u ma ai ma lo fo i so e tau o tele nga luenga fai tato e le mfena tau na o Yesu ai eva tato o mele tau tu vai sa fai vai nga Daniel o vai Daniel o le fa maulalo ma on poringa talo ni som talanga fa to mai mo tato e al le tu langa fo le no ma sanita tato le mo le violence and war
mai manatu ata to le tau ale tu le tau e fo e fa nga ai mianga to be violent ko ke fia malosi ko ke fia u fanga u le na penga mianga o le kau ale ko e fo linga me makua vala ising o tato pawale o le penga sili le ia e me se le nga le pa ia ton fa tanga tato lot ia ta wala ia ta va nga na ele uma tato le sona nei o te lona me sili le ta u mo tato ia oti e so o le tato mele fa ia so mo le oti ia oti tato ai ola ke riso ia ona manu malo le tau ai fa ia ola tato ele se guarantee ari Chris Amen. ele guarantee se manu malo ile ola lo tangata wai e te fia fusua o ia e te fia malosia o e te fia fa dia lia ia e fai ka kum fa la lave e nga duenga le nga pa io le tua atu watu tato ia ma surrender a to tato tangata umana ile nga duenga le nga le tua ona karantiro man malo na moni ele o tato o tu mai le tau ile ele manu malo ia vi ile tu o tato fa so fa sta tu do sunga ia tato fili uma ia ve tato tangata e manu malo ai na nganga le tu ia ina i manu malo le favor tale le ai ai ule vi inga le tu ia ala fa tato tal fa sta ita mai never know aftai le fa pulo mato mata fa le nganga i mele mfai no o yelo mato va ai le tino fa aftai le au ela mai atani elu ia to fa ma wala lo ina mato loto ma fa tu ma wina i mato le tua amen io lava au lava ne fa tangina i mato e to ola ai so i fu o ke riso manu malo io mato loto ina ia tangia io mato wolanga ele ngata le tua e to sina tua inisi ate oi ia ai manu malo ai le tua lo lava fina ngalo fa afta Yesu amen amen